Everlove TV make about me aboba. Egba na jojo mo fe internet aji magbo enye de vijara mo vara e ko ina gbala wo hajira won kuda love letter. Love letter de vi abe 7 years old view ajira won de love letter ta ameba me yengule na me ameba me yengule na e pipo video mi atrobo na nya ikele mi agbe enye nu ike ma kpo a enye won kunu won be mi avie o le fia gapopo e ma as 7 years old girl o mo veya o ajira won de love letter ta de ka be da gburu nyara na ya evedo mo na ita dugula pama and I'm a po video ya enye nu ike a trend im le social media vivien to but mi po video na mi atrobo abo ngun kani making no love letter na making no love letter na wada racing na ko su kan oja fe na making no love letter na wada o love letter no na mi na gbe ife mi na gbe ko ya mo jo da ko ya do mo ko da ko ya mo jo you ko ya mo jo na ko you ko ya chum aso ba ko na ko you ko ya chum aso ba ko ba anyemo ko mo ko na do do baba fa wo ni ma ko so fa to ko fa wo be do ma bro nti bi an wo love letter na ifa wo sha ko ma chota ko fa yo ju na ta ko agbe fa wo re kari ni banana do de magna de e agbe fa wo re kari o brand bo e be like kincho green on do do e ko danye green mama ga do mo ta nanchi ya ga fa ge istaji ko ga ni ko bo the sister ga ba ko be de magna danye ko aba ko anya chocho mo nyomo chi ka wo la be tare ba do na nya magna mama nchi ya ji nchi ya nto no ro biti ji nya magna ba na fufu nya sinya ma yo fuko Emmanuel e un la fleta tere du pi wate ani du fini tani o ba ko ngo o ba ko go mo ni mo nchi ya ji la ye akpe be mi to po video a won to pe e de vivi o mo veya ajira wom de love letter ta en wi ke won kuna me nyebe de kabe na ye dada wana re un tayena be dugula fama en idomo ve duga fama I was like de kabe amane into anya jima ye onya ba review onya ba magina ye at the age of 7 or 6 years old view enya ni ka makpo a nku wom na mlega popo ya ma social media kata ma shama commenting everybody is talking about this video 7 years old girl talking about love letter at this age enya ni ka won kuna so let's go like me pop video na just comment and remember to subscribe to Everlove TV, follow us on our that's YouTube, and then subscribe to our channel as well so that we can keep us moving on and on. Thank you so much for liking our page.